što sami možete učiniti za sebe i svoje bližnje. Često perite ruke toplom tekućom vodom iz slavine i sapunom, a kada to nije moguće, koristite dezinfekcijsko sredstvo na bazi alkohola i dobro ga utrljajte u dlanove. Ruke osušite papirnatim ručnikom, a ako takvi nisu dostupni, pazite da ručnike mijenjate čim postanu vlažni. Kada kašljete i kišete, okrenite lice od drugih osoba, prekrite usta i nos laktom ili papirnatom maramicom. Maramicu bacite u koš za smeće s poklopcem te operite ruke. Izbjegavajte dodirivanje lica, usta i očiju rukama, a nemojte ni dijeliti posuđe i pribor za jelo s drugim osobama. Provjetravajte prostorije i boravite što više na otvorenom. Izbjegavajte rukovanje, grljenje i poljupce, te održavajte razmak od barem 1 metra kod razgovora. Što više hodajte i koristite bicikl, a izbjegavajte korištenje javnog prijevoza, veće grupe ljudi i javna okupljanja. Pušači, ovo je pravi trenutak da se odreknete pušenja. Time smanjujete rizik za razvoj teške plućne bolesti uzrokovane novim koronavirusom. Najmanje 2 puta dnevno čistite sve dodirne površine, radne površine, telefone, ključeve, tipkovnice, konzole, računala te sve druge koje koristi veći broj osoba. Svaki dan čistite domaćinstvo uobičajenim deterdžentom za kućanstva i vodom, a pogotovo ručke na vratima, prozorima, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju i zvona na vratima. Izbjegavajte kontakt s osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj ili kratak dah. Ako imate simptome poput kašlja, kihanja, grlobolje, povišene tjelesne temperature ili kratkog daha, ostanite kod kuće i ne idite nikuda. Javite se telefonom izabranom liječniku te izbjegavajte odlazak u zdravstvenu ustanovu ako vam to nije savjetovao liječnik telefonom. U slučaju hitnosti nazovite 112.